hanke tay hon su kanne ngadi ga kamendar ndabate anya mulil lagaru ajoppe araba nyugo soba mina kasunga to buto segiya mina qase araba lagari alla hange ke wara ikamai ta wara ken kama a halin takutini bito wuru nyeri aro ki segi ki hankan dambe ahina ta tawra besu halaki yugon tay yagaren tay leminen tay krisen tay naguren tay hangenga ngutun nambo go senga magara ambo go hilloy naro kompondi na laqen sogo hangen wal laqen qosono na li kama ni kolongolo baka ni wutuni bogo senga bismillah فأنجيناه ولا هود كسني ولا يوم كسني كونغا توني كباي تهنا يمنا بلوغ تونغا وقطعنا كوكوتني يوم بالاني منا كونغا كارانغوتو توكو ايانو يعني اوري تاراني ما باسكو تويندغو هونغارين تيم بالاني منا كوتيباني كيناني منتني وما كانوا هود سرم يوم تونغ يومين وأخاهم بسم الله وأخاهم ودا إخاء وآغنقي إلى ثمود قد يكونوا سمدرانكو صالحا أخنكو الصالح قال ثمودني إكسم غوين تغوين نوح كسم على اللمين ثموديا صالحني النبي منا صالح تدغني يا أنصروا أن كنا على باننا أمن يقل لك من يا أن كنا دغني كنغني على تناي أباد دل بانغان تلاغي إلا كمان غادي كي هايكي الله يقول نانيني آية taguman jew an kundangani awagilli awanyugo khibari ngade فذروها biya kharahayna togonunga تأكل anyige في أرض Allah الله taala munyendi ولا ya sir تمسوها kama amimi to bureyde فياخذكم anda kenya عذاب yangan qate naga kita أليم ken torantinni de واذكروا kebrenga awara kya kita aga immeda himbe mundu tutongunde kenanya kempai ganya edi salihu okun saganga kebrenga ke gidim bena be hay anna nyugo nyagare bundi kedi addarenni anno ngo qasutami ayin den gabenni kebrenga anna gamundi agan wa munana kenya bundi ke gidim bena di hungarin ten nam bugu gidim bena di ken gonni mo halinga de nga honda Allah kanyana honda Allah kanyana ari mo surondi na Allah nyaga na Allah nyaga na Allah nyaga gidim bena kenya aw gutu mene ko min nyogo njalante gutu mamko ari kare aga kare asareti maniya ira nyogo me be ko a nyogo me bugadi abi ko ni mo kedi nga ho horanta nyogo me gemma ngutu ma Allah yimi daroye be ga wadi giloye be ga wadi kasahuye be ga wadi ma Allah yimi aga bugu bani asare aga sare ay medire men sumbana at kanga ni kago tanay de lemendo ma sumbana daro indi gilo indi kasaho indi kebirenga aga yan tambugu de ayanga ndari hinyande nyugo me ginya anga naslika bani ya asu asukoni alla gari nyani maga de wi anta hakka aw gunne su yigana daba marra nyene abane o gunne su yigana daba kutu ngo kannay limunu ngo kannay
yagarungo kanai andari gerla kenga awi yongulallo no grendi ari remme waji sumini ala ngana golle tane kadi ngabari na hanyu go way anda sigi no kobe angane yokke su taga wure ay mo kamini tuya a kamini tuya a kempaka aga sigi no ko angana ho taga wure yokke ndambe su awa hakati kati eti kenda sorno kebirenga awa here mundai aywa ataga imanti de ile garanya na kita la jin tagade ñugo men mini ko tanga ndaki abane woni jinsu mini akko tanga makini antarni ngati kama kinye de ane kinye andalu ngono de ito kundu makota be iga gimari na kari bismillah واذكروا الأدي قاسم إذ برينياني جعلكم الله لا أنكم صال أو أنكم سمدران كونيا خلفاء أو السوق عدونا من بعد عاد عادرانكم بالله وبوأكم الله لا أنكم تاغني في الأرض إنونيندي تتخذون قصورا أو قلي نيما بيغا نياغدا أغو سانكان سونن سيغنديني ويندوكم مغايان كانتوندي كونيندي أغو تاغن كوندي نوموليني وتنحتون الجبال أو جدون سيغنو لكن يكون بينا مولين دي أغا ورنو كندي كبرنا كندي نيما نيدي مولين تاغا دغنو جبرين تاغا دغنو لكن يغدا نجدي ولا جدين بينا نا هاي أحان كان دا هيريني مغا نجدين كرا نا يتو هانا ناسجين دي أكين تاري جدين بينا ملغتو ندا جدين بينا مباي أهيرين دا هنكان يدي وان نغون كارنا نابوندي na kompe mbugunda di kompe ndambe be galle anda iwa dabar an goni ima to hakatu ima dore koti ima yite genge bismillah فاذكروا kebrenga kunna simme allah taala ne magabunga ya seni kama dawaran kara munyendi mufsidina bunandanu ganai جمهور تندي قلي أيوة صالح وسرونga قلي أو كن يمني استكبروا يقريدوا قرني قلي أو هود سرونga إتي يمن دعني إنغرا كن لا يمندو كن يمني إيغا تمني أو قليا إتي كن دعني كن ما كن الله هندوما أتعلمون يلي أنكم غاتو ننتي صالح خيفار ينوى جلي كمانا هل لنكن دي نعم قوات دري إنا أقوقني أقول توني يمو يا بما تهونا إيقرا أواهود هارنا تكينا يمونتي كنغني دو قرني أقوقا أقول كافرين يا تهونا أنكم غاتوني تكينا يعني أو ملك سني وآخرنا أغاتي كيبي إما كنيي نقولنا إكنيي دي إرابورا وعطوا إسو masrebani ambe sai nganya disu dunga idagaran kara bagai kama nyamari ngane وقالوا iti kebrenga صالح salihu ائتنا kebrenga li o iti honga تعدنا angara o kanundi tikenga إن كنت anga na yimina mursalin gille khifare kebra anga to ma kinye onda kinya antalungono nel waqaha yagaran qodagum sabra diga katte aw gene tunga ma o kinye sade an kunti nyugame nan bugu gidendi kembugu an kuma sauken harsa kama kinya kote ne a kinya gadi kannun ko tawon sire bismillah فأخذتهم الرجفة ati saralla yakote an kusa gara iriga فحسبه illa gara جاثمين itu sintengo awai kanundi karante ko kurungun kamma فتولى muye sarletiya makay ngo baka kamundi ni sondo mun kutu e sutta on den kara e kompundi fatawalla de salihu halakui عنهم aw bakiya وقال ati karantonda يا ati قوم anseru لقد أبلغتكم awange ko kinyandi ndawai kaman pare na ko made ونصحت girin no لكم qur'an da gada de ولكن ka لا an تحبون kun dan no الناصحين gulle mun da de kada
aganta nurun golle mun dande i karanto a shahida kun na'am Allah fa sallallahu alaihi wasallam badri aw kahir ni binu ga togadi igari qirini wara annaka hamni hagire qasindi Allah fariyandi qas halima ko kemodi ati yansiru nin non qur'an da gada de nin kam parna on ken da gade nga ganda nurun golle mun da de o barati Allah fare siri jibanto annakun sa halima ngunu kundu khamo Allah fare tada ma anta bis asma' mimma aqulu minhu ati umaru anke taron tade dinanti yagoy megara himbi kida anke taron tade dinanti ya walakin la yujibun idan din jabi ni baniya okay mo huren ngarin ten sehemuko i sura bora nka sere bana be sai o golli buren so ke mogodi a kame sere ganda ko himbe ganda be sai ada ga be gara kunan gimadi anga so ambana himbe ga be sai atwan qaddar ibn salif yugu depeani aya galle me ko bula aha take dumbeni halale mai keyo ayani kalama jigen su kanan kinga wata Allah sallallahu alaihi wasallam ati aliyu nawtu duna tare katingi himme yu maraga kuma ngonta su anga kamantu ashqal awwali Allah di farina to ati kebe gara salihu nyugo nambura ayay yu maran ko yanda jaman paransu adi jamal lagarenga nawtungi kata duna bila go gilli asuyu marambure angatu ati Allah farangina to adu Allah adu himbe ga wangen kalli ange aliyu an saten go baga serebedi ashqal akharin akana ke modi ali watu a koni himbe ndu jonde kun watu nan Allah farenga ke koni anyana sirali ni nya asabu ye kunta kan ke ngure ko nyagalina na ko Allah farenga da khairi nya kanda parce que besu go himbe mun ni kundi ash-shahada ay garin ge tu india nan dinge on yana shahida ikungo himbe munda sirenyi satenga be karamo on po sirenyi ni shahadatu ma shaydin purauma donc Allah farenga da kin kana tangu yana kinga ke bi khairi nya kanda kame sahabara mundu yin nga Allah makini kun ko yimi ga ko ne mo be iyo gabe karandeni go ne ngama ke lamuru ke malunginda nda kenya kan ke malunginda nga himi alu Allah kenya nyana kom Khalid ibn Walid Sayfullah akarate yadi ati ho munega ke ni kembane in karate kendi ati ke Allah ko ngen himmi ta kesre yen ikyo kallal lengi tegendi yalli qaqando manu ko dakha gawruke la namat ummahat ayna jibana Allah yasako yana akenda ko sere gawera ha andalu nanda de ko adu so ngam baka to andu pa ko nan di fani nge kalli seru dabal hagar lay
aga hokonni aga hokkoyno ya o aliyu kallan ka on goyno ya awa kanan ka on goyno ya awa suwandi en goyno ma kallanan nan kiri ti jamal lagaren su galama jige kin kuma nan qura Allah ma de kin nan qura Allah ma aliyu manaqiba ala kallan ka o ara fasamun ta o aran takuni na nyime kina yuwi Allah ko musuli gawe iri kari de sahaba gawe kahirun ni kari qonnun ni kari munahiqun ni kari nga kun suma ke to kita ikallanu aken kallana nyana ke duran to kita ashqal akharin ke ngure ni aliyu kallan ka umada kanan ka umada radiyallahu anhu wa karrama wajhahu samto idi samtawo here burundi here burut yatatawwaru yawman fa yawmin adiga diga da honne diga mun wogille ne nasa waqati nun tabana nu surunda magan kuto ti samunte nyani hudu surunda magan kuto ti qawye nyani nga bira kebe ko jamangu hinwo diga kane honne bono ni nenno ne wo gabono aya o tuini da dai bo salihu siru kunda salihu wara himbe garantanya na hakarendi ida wara kenyi anda konto ke bane so la yana Allah da kenya da mu'jizatan kullu bonon dinga de anyi konto do kenga bane ke bire o so la ya saje Allah da kenya da mu'jizai me keda sen da ira yi me ira kany me na kare koy ikinye islam ni yuwa mun na kumbo gondi bakada halle ke miran abana skin dengo toko na jaman bo baka kanan gem palle ikunya na jopa ay nga simana jango ha wana mbana ski ke bono ni mo yana jopa Allah kanya sirrununda mala umma shakenda kedare isaye goda lil ladina sudafu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih an kun sawden ngai ti salihun harini igara bosi ne kitanga bane wangonon din Allah ri khanu inna bima ursila bihi mu'minun igara khiti himbe buku sawden ngai aramarem bunoni nemo daiman ina suroni nadaya na gemuni dadai ti iblisa wa hayinga bismillah walutan anna lut qahin janin qara walakin qaqi iz bihinyani ala amati oral luti khi kata iwa khinuma qomi awa anna gamni awa hudu qallemo qum salihu qallemo wasal luti makhi kati wa gnuya luti ni mukinye adu ibrahima gri kara iga tagu khalil akin dangi adiga shazum mukinye ni Allah ran andi mi nga ne aqi harenga kata jatiginu ni sawara ngati awakin ay wa on turo mena dina wa on turo mena ga dambe wa on turo mena ga bismillah birenyani aywa luti gati isrun dangani yalli an kullini aywa golli burenyai amanya gilli yembani suya agaran kun sama tike golle gilli taka hoy yugo di menyugo keni golli burenga de ke me manya dunar hina jinna ma menya hina adamar me ma menya hina bismillah innakum atkebi ankunga
أتاتون an الرجال gollini yugo qorunye شهوة ñonkillunga من دون na النساء yarun togonunga بل awara أنتم an kunkoni قوم awanya seruya مسرفون musrifuna awanya dagaranqara yemmuide فما كان serema جواب golli bure be قومه menya hina an kunna kenya aga dagaranqara mo ati homanya loti serun jabunga إلا أن maganta kuyani قالوا iti loti dangani أخرجوهم kara loti adi awa idunkonum bugunni من قريتكم aga degunni إنهم loti di serunga أناس inya seruya yataharuna يتطهرون iwidu senundini baka ugolleke maga kari bugaga debendi mukunyani ila kyakida فأنجيناه allati ora loti kisindi وأهله ala dunkonu إلا امرأته maganta loti yakenga كانت ke yakenya من anya الغابرين tokanunga de ke togo yangan kata inni وأمطرنا o kamma tegenni عليهم awa loti serun kamma مطرا kamme daga banan kamme فانظر ji kamme hitigayde kocci huncen kamme hijaratan min sijilin da kocci huncen ngarabaka kammundi koy kamme mini go awa debun nogondi ora kun kuppa i benu ga bugu ndiga do dunay jamane ndi hajununga ora gidelitu kun ango noko angide ngani ni no awankalli na munye senundi baki yani qurandi bismillah fanzur ya sullan gen nampayni كيف mogombe كان عاقبة yinu yamul المجرمين lagaru nganya kenga kenga lutigan kukuya ama ato ke mogodi iya na joppa akempiya siremi samai tagomi samai wa kempiya isukara na nyime himbenu ngawi jamanen di munyen kupeti kunga arani jamanen lemi boyne iga bugo goro dunaya ko cenda kun sunni no kunga ni sukari ato kem wodi qadi alla ga bihinde siremanya ke watindo alla farel liyenga ugine gabe siniyande nga alla farel nyumma to fasirin ko iyana abugunde kari Allah farin ne man korende halakin taharan go halaki junubudi ken su yan kamana nya Allah farin mato maka honu kalle illa kapembane honu kalle kencenden timman balagum honu kalle awanne gam ande bunyum kutaye honu kalle lutigan kawo wa hakada be keswa ko man nyalle ngi Allah faranyu maton maka e wati ni wadangi an bi men ki himbe kanne maka ki fare an seheta go honu nan ti kenta gemme Allah igamara ke wara ari silatun ni burunga baka dunadi an fasira gunga na kinye an Allah ko na gunga na kinye na kembu na Kenya kini sagon kampanga de himbe kan sagon ta kenga nan tawo nan gemu ken nan har ba nan ta kenga di basana ona demokrasi dina ma wajibi sirei lada ma wajibi sirei nyamo ma wajibi sirei himbe ga minan yimedi ho gawornan jubandi an khairinga wadi kebirenga ti sharia antano himbe gaworno ando kenna nallo ken kamando kennaga tallo adi hora unnaga ya subhanallah hora wangin kon digallaqe hora unta maganta dinandi kenya mo bure dina suma dungay lada suma dungay adamare mago suma dungay na ken konange mu kendi nandi golle awonya na himbe ado himbe ga wanya na tiga na dunga te bane anyame agalli himbe ndu ina nya illa papiye mudu jamanen dunga tay papiye mu kindiya ay ken jamane takem bonon den koy alla kapem palle alla ko mosrum palle golle nyani hari kahirin jamanu binu ga wono o gote nda kahirin jamanu igo kahirin dina bedi o ko ma kahirun nyani idan ken dina madunga tay ikape madunga tay o go jamane kemme na ken turu na meru na ngim ken yede halla ndiga en campagne
ngigen kan bayina abarka Allah da Allah ko musulungiri islam surungiri na sehenya na trendenya na urundenya besu kanaya bane jamane ke anta gemme dina o dina ya anta gemme lada wala da ya yesu onta dangene de wa konni anyi gaja wa konni ga arake ware onda dangene me qawya gondo hinto mbala on campagne ne serengo dugene tikki anti keraw yana mun sabuda wa do serunguno dunge ke kane aro balle ke halle serunguno golle ngene kendo jamane nge mari ti hondai inda bana bani Allah gar himbe gona nyanunda ke wakati ya aro makatat na blagiri e ke ngono awrna ko tagabe min go golle gena indala to Allah koy antinda Allah wakati su ina hoyo nyane kita wakati su ako ke mo di imin watu sida su golle gani ango yana mo be imi watu بسم الله وأخاهم ودا مار منقي إلى مدينة كتا مدينة كونغا شعيب قال أخيني سو ميني مدينة كسيمة كوريا كنا قصنغا وقصنغا قبل أن تغني يعني مدينة شعيب نسرين تغنى كتاورا أرم مصر ينقرنوا سجاوي دمينها إيمني دران كيتي مستقلون بأنفسهم إنتام مصر أي جمانة مرندين نغني إيمي وراوني مغا نقول الله إبراهيم رميني مدينة كين تاورا يعني نغني وسأقرأ تاغي كري كين تغنى كشعيب بهاجي أكسما حواني مدينة كما قم أكسما كسماني نبلا إبراهيم إبراهيم صغريني قال ليس من بني إسرائيل بس يعقوب رميه أو قوم الله فارن قغني أصورين مغوبة غي يعقوب رميه إسماعيل ياري منكم أكني عربني كي الله ده يقورن هذا أصحاب ليكتي كي سعيب باني يانقي كتكون قهني كني نقوي أنتين دمديني كذب أصحاب ليكة المرسلين أقسم ورنينو أن الله راسي وني حاربان انقي كتا نقونه الليا حارو الليقي كتا سرباني راسي وني حاربان يمقي كتا سرباني راسي أكننا نقونه الليا بسم الله شعيب يا أنصروا قرأ اللباننا أما يقل كمنيا أم كندغني كنغن علتناي أبادي دل بانغان تلاغي إلا كمانغري ندنكني تمندي كن دل الله فأوفوا الكيل من شعيب معجزة أنت قرآن أغنى أكون نسو أو تني معجزة من لي أنت قرآن يونكا هارين يمي في نفسه معجزة هارين يمي ننتاونا هاي أنغر نتاوم باي كي من معجزة أسارو مغايري أسارو وجي أرو سيسانغا أقرانتي
angana hare yime hay ay membru ko takene mu'jiza ni bismillah فأوفوا الكيل ati qaraqen den timmandi والميزان ana mijun timmandi kenjini yokin timmandi ana kenjini mijun timmandi ولا تبخسوا ya الناس seri qama asrun nagasi أشياءهم ikonnun tunongade kana kutay nyugoy kenjin den nagasi ya kana kutay nyugoy haren qiya kanne maga iga bar Allah di halaki ولا o saruna تفسدوا kam wolengi aho timmandi bane yokin ta timmene mijun ta timmene metren ta timmene litren ta timmene bane haren yugo ka golle wara ke kata serunga igama dunga Allah di halaki dawar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anya aworno Madina sagane kala kanjen den dimande awak kanjen honu sege na mijum pay na metrim pay na kilom pay alla gari ara komso nyugo ta ko sagande akane ma ke komso yu manke ya gari nyi Madina sagandi bito hilli siki kwesu yo honum bayni sira hana be gara kenda bare sagandi na kitran da bare sagandi kini sagan kitranga ayana ya ana mel so himbe sagandi awrni ko to korno sagandi na ga bugume na tungun sabatindi ya holna kenya ok sagani tarin yonkinyi aga na bono tarin so bono anda suro tarin so suro da sagan biti hinne tarin di bismillah ولا تفسدوا يا سيدي ان كنا ما بنوني مونيني بعد يسرو إسلام حلتي خيفارون خيان دي ذلك ada ngi hokoninti خير na nya kundu kyam pasangunta لكم aga dangani de إن كنتم aga ndani mu'mina nu wa kya sireni de na nya ko mi Allah gara ko mo kobe na timmandi anga ko bono na timmandi anga wa gagana an khairu mo kyadi ko be nga bono bane barki mo baka honundi kenje ndo nga timme bane barki mo ron hinundi bismillah ولا تقعدوا جا سيران كنا مغتاغو كل صراط دو كل بيسويا توعدوا اغو سرون بغبغنا كما كان دواري وتصدون من فتصدون من او يمن كبنا عن سبيل او الله ارون الله كلني كينغا توني الله كما كان وتبغونها اغوا مندنا الله كلنيا عوجا كلنيا غنديا كي خاني غولين اغا نيرنو ديبندي مريانا awa wotawo kileni suaybu khonu aywa anga nadiga magal ligandi suaybu yade ina magan tombono danda na mogom bono danda mogobe aga ntarne gemu hidi khari garantenya ni honu qasage amara buaga dinandi honu qalle anga nda tongondi tay wan kalli mo kudi meno ki gani gollenga ni men tarno wasren tarno بسم الله واذكروا أن كنا نسمي بالأنبي أن كن بني خليلا أتونا نني فكثركم الله داغا قبون دي قسمي كينا دي وانظروا أهيني كيف مغمبي كان عاقبة ونون دندانو لغارون غنيا كينا أنا كمو لوت سرنيا كمو صالح سرون لغارون كمو هود سرون كمو قسمي كينا دي أنقول له واغني تحلان كونا دي بسم الله وإن كان طائفة جمانيا منكم أن كندي كنتم عندي بالذي تهونا إيغارينجي سواي بوهارنا تكينا وطائفة جماتنا لم أمة يؤمنوا عندي تاي فاصبروا كبيرنا أن كنا نصبري حتى يحكم الله الله كيتي بيننا ودومينا وجمانيا هلو يباتي
onta hayni halle gal muhimbe onta wona kendugo Allah ta'ala khairul hakimin ayana kitanun zuwot le muntenga awarni kiti odo menaka kindi wona mi hayna mi tokono Allah di gabondi na nema nyida iggabe mai jatendi iggabe mai wonna gamundi e kitayndi illa hunde nyani Allah di gabondi ni sembendi na naburen kiniya Shu'aibu yimme wido menaka ina barke gore anya gandai fir'auna di fir'auna o kisa gumu ngako ni ti araduna mara ke fir'auna ga mo be ke wu kore ke kite kore honzu wasa gondi aro Musa ga kiyeme ta hanabe Musa wuru kata minne Allah da jongo ranya Shu'aibu na kunye anya ganta yi aganya mo be Allah wurna siro da katakane Shu'aibu ti Musa la takhaf najauta min alqawmi zalimin kini diga ngore de fir'auna kane har intalato bito segindirenda nani hangem palle ma asunu fir'auna ya qalle adi ma kanu ama to kenga atan kisi ama to kenga ari lebun ko itungunina balle sere mo sere ne na akhiran ta gonde ngara su ko ni maga kanu an kisi itungunina kidi kengure ne sembe ngidi ho ngi maga imya siginde na tidu inta misra marande har wonne inta kanna inta tamakinadi koy gollo wan tan coy koy bismillah قال الملأ بسم الله قال الملأ جمهور انتنتي الذين ايوا يكون يمي يغريدو قروندي جل شعيب سرونغا mogarambundi soaybu mogara yemumbundi igatongonni kapanga gilli o debunga mannan sage awa odinandi aw bimana ila an ta'uda walma illa an ta'uda ila walma illa agan sage katoya mona gabugo debendi ba soaybu amani dina kira bada amaradi harun ke mo nyadi inta nyingeri bada inta hilla kapedi bada bismillah qala shu'aibu ti dangani awalau kunna on sage aga mo kedi haro gandani uga ken konni istifham inkar harin sago ga hinnanya akillo ngena kammo sago hentanya bismillah okunda sage an kun kalle kidi ken wurini ora garen kutu na sago Allah ken bilenga de o ganda sage an kun dina kidi on palle Allah garo kisinni gilla ma dina ke wondaro khari ke bilenga kon ora garen kutu nka amanya gam paulanda o kudangani on sage fiha aga dina kini yonka Allah ganda kan ke bigano ku kamanga ndi himbe wunyana ke munyana kende anda kanu no ku yagundi kem pakati ya o ku saga ngirda hira gundi ko men nan ko mon sehe arabanen ko ken agawa kem maga mobe atla gari ara daron daun sembandi kata Allah ga na kanu tanya ko ni ken urina kito kamati ya gunda woni kenda wonyana kem palle ko ni o kuntar ni kenya to duide on tanya na taga dinan sireni on tanya na talloda bismillah oku kaman yurbe wonne besuya tuwaguya yani honsu kaman tuwagun nogonde awa kula halantu awan kula halantu himbe ganya himbe go nyana aga worni nya wato odo hinun kini
الله تعالى يا كما وان يغنى أنن كيتي ونغنديني أدو سرنغا تتلمون داغونا أنك الله أن يعني كيتانون صوت لمون دنغا na kiti nya fatihu kene yaman kon kanne kembite hijaz kanne ba qur'an ga yang katare be di arabun su kanne nyugo wadi parce que arabun su ya honi arabun kanne su arabul lugha suntano qabila suntano nanti kun kanne nyu wontadi kenta qur'an di nga ahu gaben konini hijaz kanne aram qabla sugono asuqa nañu ko wadi nak wa hukumu ngri al fatih kinni yaman arabu nu yakane kembite hijaz ko ngalle ne fatihu ni wasay wasando da ayani wasanda so sire me dingira kenta ken kunu kena ko himbe kunu kinni keni dorun ko kanne ken wuriyani awdo kite ya sawni tafsiri nyanga ngolla hini aram kannen karanginga ngene tafsiri nyana awani ni anda aram kannen kara kibrenga seheyo konni anga tunu aram kanne tanadi kewren gay bismillah adi jama'uru bin dendin kunni yemunye iga kafirawo gille soya busirunga iti meda keta iti meda iti wallahi aganda soaibu batu ankunga kembiringa la khasiruna aga kasarade kini na me dende na me hasa garen kama umma bugo kallen kama aha ku gara ken jopa umma bugo kallen kama de on to kalle kama daiman iblis ana armare muntu ni bunde agunen yaganye dade ara kutu indi ona jaman sanki bakada halle wa kalle nyamaniya o yimme ko ni ma bo kalle ke kama o be gani jamanen kanan ko on to ko kalle kama kesun iblisa wa hayni ni iblisa wa hayni tungun konni tungun nyita ko sorna o sirnya nyita anken duran kalle tadi miskina kalle he hankama kalle he alla kalle ni tunga kiya sawra da islam ko ngari al islam dukini an dukini allah angana kendi wure fam bane kebrenga anime antan du qorondi tungunda lemun dawo nyana angolenga aw yani dukini wal islam bismillah قال الملأ ادي جماعه من دندي فأخذتهم الرجفة ادي جمكي ادي تما ابو يخلن كما الله غرنيا منيا سر الله يقوتي ندا شايبو سرولغا الا كرا ايتو سنتون كرانتمو اي كانوندي ادي يمو بينو اي غرا شايبو غارانغودو كبيره اينيا كوي ايغامانيا اي كانوندي دارو يمو بينو إغرا شعيبو غارانغوتو كانوا هم إياتكتينيا الخاسرون كسرانتون أموتنا قوي إما يري دارو الله يبغونو قوي يوتيغا مكنيري أتي يانكسارا إميريغا يما هوسرو غارين كما أنا إميريغا نانكرا إميريغا تون كما دي لان هرباني سورنو هرباني Allah gara ko mo anguto mo be kenyane Allah gana giri da gai awena ko mi aga ucha ga mayno ane america na kala america tun kam kin aga tokono anta gillino ane america garen kama aga bakano awena ko mi aga ucha ga mayno wa ga kasarna ka bismillah suaibu halakoi aballi baka halakin to kuma ati halakin tonda yanziru abatin geknyen dinda wayin kaman parina ngone nge soayeburin nogon qur'ani aga dangani qamatu gondi de akam mogoni nge go hari sunono seru kamma kafirin kun ani kafirin istifham lin nafi yani
nda sununo kahiri halakiye sununta wallindi koy nanti piñalle mu ngadi nkati dungo ngadi ay kahiri halakiye nta sununo kenga allah zira ñana araña shu'ara mo wanda ge shu'ara ya kin halaki mo nan yimme konni qur'ano qissan konni ya wana suka mo me an gana silika baniya an ga suti man tengitan i halaki khamo awrni ken konni shu'ara ida bismillah وما أرسلنا يا رسول الله كما قندي دبسوني النبي نيمي سوي غرا كوتادي إلا أخذنا أكو الله غاري غاندي دبن دون كونو هنا كي فقارا قوتي ارو وات قوتي او سيني اكون إنا إلا رقاصة كي بلكن ولا دغا هنا واي غرا هو كوني إيغا براتوري هلاكي وما قوسا غري هلاكي دي هارين غانداري نا الله قلنكو inda sigi o koringa liya na watu ngariya ay gonni hakaranto ina lagaru qasa ina kanu kuno go ko mana kenya hulani kenya bate hitike akalle kenya ni tonye de ku watu ma yerew e be su ka tampi kundu koringa besiya kibra akalle kenya tonye de ke wona sabuya alla ganda ka himbini ku kapalla ko musrenga kengorne watendo kure watendo kori ikhani allah kuri nyugo nyugo hakaran do wajuniti ya kem pula unyana halaken kanena bismillah ثم at kem pallesa قضينا مكان السيئة aywa himbenu gama tongondi aywa kebirenga wona haragundi ho bureke dingiranga ko sirenga yani oro sahannari oro kitay nari hatta afaw min daga bondindi kendi miga saha na kuten to na nya ha kutendi miga kite nanti awasenya ha kutendi ke ngani ni ori ijarabi himenu ga goto kun goto iblis aw wahay nyana kama buwa kallen kamare kini duna diga mo ngi sango no ko watengono saha ngorni kite ngono ko le koringono kite ngorni kendi kundi menu ngo me dindina kama allah wala garni aharako saha ke worni kite ngorni inati o ma koni hinne ke mo yadi bismillah inati kembirenga atora awa e toranda memendi ogu habanu yani watunni ay meme ka anna gamni awa ni korindi o yimmi habanu korindi kita watundi kita o yimmi khalle kany kemeni anya kantay tebri khama bo khallen kamade du ngena kemmo kodi ken duna mo gonye bismillah فأخذناه allati ogu walla gari niriga بغتة ti yangan kata nga juye maka وهم ikunga لا يشعرون inda baka ken kalaide aw kemmo kodi kebirenga kitay ngorni wasay ngorni saha ngorni kebirenga alla konnen koni sahanta qore magati ke wase alla konnen kitanta qore make wase kebirenga koni kenta fato ko mina ganta kenyana inda bi toko iran kem bendiyadi alla worna riga baghtatan aw kusagara riga liga moyi akenyi mentaken simana aw bakaro no kunaga ay mentaken tu lakin alla ladan alla ni mogonun konni alla faranyu matun da ku sabra ono mogotiya de ko menni mogoto alla de adangara yo kebedi anna nya kem mogori kem bala mogoto alla de wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun dayman wa kun bismillah لو أن أهل
أهل القرى أغني دبو بينو غرا هارون غاران كتو أغني كن دبو دنكونونا آمنوا إغان تونغوني نتي الله دي فارونا واتقوا إغاني دو تنغنا كافر هندو هلا كبنغا لفتحنا بركات أوني خيري غبي أوني كي ونيني ودبو كما gilli kamunga ti jinga aro munyenga ti funti honunga ولكن kadeben dun kono ira harun garan kutu o kusagari riga ti honga iganya igo kengollini o gara himbinu halaki kei o gari masalanda allati igan tongoni ti harun kallenga anyana khairinga barakat jamo barka anyana khairi gaben kempanga nambugido kamun naga khairi gaben kempa nambugido munyen naga kamun khairi gaben yani kamen jingorni limo be na hantengani tora gantadi munyen khairi gaben yani munyengo okunu funti honga lelundu honga mo be galloda wakati be galloda ngai barade ke sabuda ori riga ti gollunga kene hodangin tunga ngada iman hasake mo bana yani harin li oy o susu sisa Allah farlo su sisa yumato ango wakati Allah farilla nga sisa angoni gata ni islaminga kebire nga telemude kende angona hene dunadi angona hene lagara an pinso sorna maga ngangen tan islaminga an telemunde antana hene de honso bonam maga honso an kitenga ho hodi anga nyagadi adigan tempai ango sembene ho hoyi anga nyagadi adigan tempai parce que barken dadi parce que harel langa na himbe kanda anta ko mana nya ko ma kanda mobe anga tan islami Allah sehumur islami ya batere haren garaga ndi kahiru no doru ay kunni kahiri anga ni kahiri nga bana yo kontentan kama Allah jate ngo islamiya kama ma kenya islamiya ni mbale kahiri awndi kahiri na lo islam awndi bismillah أفأمن أهل القرى ebringa yalliwo e debu benu ngara harun garan kutu ikun dun tenga kun tenyeni wa أن يأتيهم nan di بأسنا ko yangan kate ko tennan liya بياتا wurondi antanyana وهم bire kebe ikun iga konkondi أو أمن أهل القرى walla de be qore dun konu benu ngara harun kuta dun tenga wonyani magawa أن يأتيهم nan di بأسنا ko yangan kate entariniya ضحى kiyendi وهم bira kebe يلعبون isulan tenga wo أفأمنوا yalli kun dun tenga wo مكر الله alla aywa addabarin yewa ago komelli gana tim mullo mullinga nan sago nyanda فلا يامن kebilenga honta duntenga won مكر الله alla dabarenga de إلا القوم maganda yemu yeyi الخاسرون nga kasara azim kusiki biya hege ki garanginta ko mema de harul la nga anda garan kutu ango sakana kenke anyi me ma an kenke dege alla rantanda harul la nga anda garan kutu illenga na kare ango bakana ndigan kollenga duhan wa hum yal'abun wulu ham pakati ngani ni debendi besu tandi kitenga ona hoy kata kem la kata ango himbe kem pakati ango kenga kem pakati angi tak mana Allah sagunya anyi ma keta hor dangitana kalla angan to ko ken kongodi anna masiba ngo gilli manta gilli qarime annan toko andan gendi ganan saga yayi ona hoy kata kembla gata ona hoy kata kembla gata ona kaya gabundi angan toko kinga banani me hoy wakat nama kem masiba angan munya tikin anda gilli qari ati ken sun tokon al istidraj hom magan ken den kita hom magan kita nan to kan tankama Allah dabare nyugwani Allah halaki nyugwani na komen sagon su kinanga na to anta do Allah bate wa kinyam bonta kutuku mi nan sagon su nyanda na to anta do Allah bate kinyam bonta su mi ko anta do Allah bate an sagon su amma kin ko no kute ga me yana de
kesu kana sahama wala gara alli kima gabono de wa kima bonta su bismillah أولم يهد يالي أما بانجوا للذين يمندغني يرثون الأرض كونغرا ينقي يمتو بعد أهلها أي ولا أدون كونم بلاقي هل يعني أنكم بيجونو لينكي aga tago honu batindi ampa wantano anyanano ankismantano ampa wawono yalli ama bangan kunda لو dan نشاء bi anda lungo ko tunganda أصبناهم woni iqa kitandini ti junubun nonenga ونتبع kina wana banganda de hallanko kananko himbi gari kita hallanko na kwanan waji tikinga ku junubun yan siki gari kita ko ko mana menya anda lungo Allah rawo kari kana de on ko bana kintu bismillah ونتبع adi Allah taala o ko ambirendini على قلوبهم i sondomun kamma فهم ke sabura kutanun du kafirun la yasmauna inda wajin demuku ke bala qur'ana wajin den koni ko kulle ko bolangalante ngalla kana sondomen bere anta mukunari kade anta mukunan takasde aw ngina tarom wi abubakar tarbani nga aw rondo bani nga تلك القرى أدقواني دبدونغونغا يا رسول الله ويقصان قرنا أنجين كما إلي إقبار نغونغا ولقد جاءتهم رسلهم أبادي سهارون يليا تدلي بانغان تونغا غا إيمانيا إيغا تونغن ديني دي تيهونغا كذبوا إيغا غارنغو تكينغا إلي هارون لين كان الله واتو بلي غماري نانتي هارون ورنيا نالوزران كتبا كيمغا نهجان كتيرا كندي kebal ama bala Allah de ay haruni min balawu imaga Allah watu bala Allah de watu gananti harima kinga ay andar ne kinya ko Allah lagara kamane be gani anta kutena ni nama bismillah atike mo goyani Allah taala wa bi'indini kafirin sondum kamma وما وجدنا من أحد أو كما الله دنيا لأكثر سرم فوقبني وإن وجدنا أكثر ودا سرم فوقبني فاسقين ودينا بكاني لهدو حنان منيا ألست بربكم التي تكون نجيتا كما نوا أسوتي يهو التي هاتونغري دونادي سيدك أبي مجال لهدو تماندي أوري هو قبني فاسقني بس لهدو تمان بلا ونه فاسقوني بسم الله ثم أتك هله بعثنا موسى ولا نبي الله موسى قي من بعده وهارو هله بآياتنا أوره بترتيب دي ندقوا موسى أنقصك قي شعيب هله أي أوره تكين كسوكن دنجي هله أنيسا موسى كهنري موسى دا كاميرو تامبيل سيني أرين كتاوي أدو يوسف نغا كمون نغا تسيني أدو إبراهيم نغا كمون يرسيني بسم الله إلى فرعون ورقيقة فرعون وملئه ادي جماعة فظلموا اللي قام دي تي آية نغبو آية نكبي فرعون دونغونون تونياني بها تي آية نكسويا فانظر بس إلى كتا يا رسول الله ينجن نمبيني كيف مغمبي كان عاقبة المفسدين بونون نندان كل غرون ونكينا أهيدي أنا كمو وقال موسى موسى أتي يا فرعون فرعون إني نجي موسى رسول نجي هاري قوري رب العالمين قلي تغون كمانا حقيق likatanga fir'auna ti garingen aga ti garingen musa kata da anqaba علي awange kamma ألا أقول nge maga ho hokko على الله na sago allai إلا الحق. maganta tum nge ka hakke be ga nge maga mpakke be ga no kingini na maga hokko nanti allati maganta tum kinni nge ka hakke ga kinni nge wajibi ga kibira nge magare kutanda de bismillah قد جئتكم nge hay garagai ti dalli bangandeya gillaga kamanga فأرسل بني kebira إسرائيل israilan ko ngara معي kapinga on diga shami wara
ani gari nya komenga iyalli nambugo kan'an do yaquba bate yaquba kore tanyere de soro hilli kebirenga lenki kebirenga awa igama kata sikki na hinya komi yusuf garanya mobe aywa alla ko mosre anganda neman paraw anta khair kinanga de kuni kahirnu yebati ke sabure kumbe ga anabi nyimmu lemmo khifaru lemmu alla da jamanin kiniya igama tilemu igama neman kufa ara rigi ya na saga fir'auna no magadi yani wati angal islami ko nan tilemu amma tilemu anta ga tande abadan islami ngama tilemu islama gonde khair anta ga abada ba kwan ho bonon to ngaya ho manyan to nga alla di ya buguno ti yusuf ya na kuya wari batendi ngi ma dalladi parce que nyenge itunya ngundi iyana qara iyana seseglemu nga alla ri buguno qari ni nya komenga ko wani tora ne da sai kama man sabura ikutai wa bani israel wala kutai sire de alla komen ko ma islami kutai sire ibrahima musa hay ga nya harenga na likata fir'auna kebya ay woni maniya in sirun kininga o ga bunu ko be oran e ken ko danga iyani gollanu kiyenga yana kummen sogono iwo killen dabarni iwo tagayun sigini iwo giden segunu iwo yitin kutunu iwo lelunni iwo sogono iyagarungo wa merini iwo lihini iwo sohanini jamanen gollen su iyana sunyana angarin na kun kinanga ken se henga beni de kibira kolli ni buguna ngolli gedi asa henga beni aba musa do fir'auna tanji kesine walma tanji do sino hilli iwome ken nogondi ayenu kabbi ala kenya kini musa yi aguma akite kankoro jigabe bure dunye hantange hore aworni kun su koni ke sorandi kabundi aken koni yunusa sorandi الطمس نانا برون برونقا لا غيرين كي فرعون على كموتمي ادو تامبيل دي سيني كتا ويا على كمون نغاتنيا هانكاندي كيوچه نوندي او وچه امي قون هيوري اوچه كي موتيني الله دي اوتيني الله غفرعون سربان توهي غفرعون بيغو قرآن دي كن همبدو موسى غرمي اما لقان تنقان سو تغني فرعون همبيغو قرآن دي الله ودو همبدو موسى غرمي او دو كني بسم الله قال فرعون تادغني إن كنت أنغندني جئت أنغري جئت من جاي كبيغا كوني تاني الله هارنغا فاتي بي أندو كنا لكي إن كنت أنغندني قلت تمنتيا فألقى عصاه موسى قصغر إدوكو على سري فإذا هي أنا قصغر إدوكو كني أنا بيدانا أبيدا هم بانكانتين ونزع أبوكما يده هو صوران سوري أنا سمكينا kini musa gara hanabe ko yai guma kante akitendi ara seri bane anya samake tombo onte kore nira kenuni la kenyi men no tan sege sogonye agirna sigi ko kenkama aw kilo bane baka gilo endi
ni jonkoyi annaki hamundi jamanga fir'auna soro ari jonkoye laqabane laqen bane nguyendi bane ngo kamundi awa nay jonkoye fir'auna yiwari gana agaraba sonna nguru ke ko danga a hompalle iramundi jaman jondi ay basa annaki adiga jogendi ke ko ta an nguru takamunati ke watte maga bugay khari aha mago toko jindi ano masiki khari kem palle ke kane tan nagate kota su anyira jogendi tabane anya ke modi kem pa tingeni ari kanne wara musa ate musa nganya gana tikamane bi garanki ken kamane sabuda ke birenga aywa anguma keriga musa kanga ngan surun kinanga andi wodi gana musa ri kiten katinde bane asage na nyi gumani khari mo gonde bismillah ari kiten qarondi na bugundi ewa idroki khanendi an kusagara kitegi anya hokulle kulle haynda nunda akhura yengo kiyen kelebunu aw dikanya genga ara ke kana dabari ara ku hilla dabari hina ararondi qarina bundi asage mo woni bismillah adi jama urugin dendi gilli fir'auna sirunga ke musa korotindana atwana qore paske ke wakati an min do kefare alla ni mu'jizana ti wakati kanya hinuni himbe go laqi alli wakati ana hikina nga kendi himbe go kutunganya musa re wakati kutwa gundambu koma yele mampinu na gide nya hongarin tenga mana hongar de nyilla na nya gide nga mana jimbu ko kantendi yani himbe ga dangarin tawor ga na hakirendi na kenya hongarin tenga mana hongarin de nyugo bukendi musa re wakati ndani ken to gundambe kinya wala qesru maga angani katakenga kebe angu jaase ne tanni tuwananga oke sauda allah ram musa mu'jizallo kum pondambudi am mu'jizanga na hay asunu kum wanambu yai bismillah bay lebuhe yuridu awala muru inankum bunni aga munye kedire fama la tamurun agatini ona nyakamu na nyakamu ada ko yere ti jamanya nako awarna ko shuara usurandi ti fir'auna yimana ke digame ko ati jamanda ke musa ne kortenda na khorenye awamu na na gabu jamane ke ona nyakamo yera hegra ko ti jamanya nako kun kapame gamo ke ngureni na gamundi irame wariya na me shawara di kebrenga iga gemu himbe ko ne kenni kiyai akenda kiya ko jamanda kiya ko fir'auna akam kunna gati sinendi kena tahananye ana jaman turndi ya kharlanga kem balle kana mustabiddan fi ahkami wa fi arai ay mi ya sabatin dengoti hakarlanga ari warayinga sirra hokko nara awanyana ngana himbe yana ona yakamo ay aw chama kenya kena tahananye bismillah eti fir'auna da aywa o kallen ko nyangati ona yakamo kebirenga adugundi adi mare meke kingani haruna ay fir'auna kun tahari haruna to kon hartabane harun agan dari du maga mogobe kello gon tawo be ga wa maga aga wonde ngudo singa mogobe antar ken ko ni hinundi angara haruna to mo fir'auna ta quranga doron huwana ko
anta to ko ni kana yaro muso do eti adi mare mege dugundi hina ma khorti wa arsil annan qinni debunni annanya ka humandane kebirenga ango himi wala ka humandenga inaranga ti qoratin to ana qore suya iga musa qitini aw qoratin to agodi kebirenga ila me shawari igimkade fir'auna debu benu ga nyama ara haren ki isu ka humandenga awanandi ki to wanda me go himbenu di ini ka humame indi ka humame wat kebe kebirenga irin li ini bugu medi na fatampanci na tire jamana ni himbe ga kite hina tan segero ho yunu sere kenyan kite iri warame ime duru tan sege wugunu iri warame tan yere wugunu iri warame alfayda nga koni igo kine fir'auna ibra kebe keraw ku kanye me tan sege do soro hilli ida kunya sugura baka tan sege do halle wugunu di kunya li yongorora bismillah ati korotin dana tuana qorum pay gari fir'aunai walma fir'auna korotin dana qorum pay gari walma korotin dana qorulli fir'aunai kuil soge madi bismillah igari ti fir'auna danga ngeti muso wo ku magawa nahanu oku tiki ndanya musa kale gundanunga ila tirndi fir'auna ti dangani ya honke ke ngono dore ankunga agana nya kappa awanke awatintalle munga tintallen qoru awonya kinga kinna ga musonga kembi du gore ngata horno seren jubandi de ga gore ntakta ay ho gani gradi ya jamane ndi ken qorasu antaktine qiye impa waya nyana ana wanya na ay kempe kingene serubenu sogobanga i holo allono hankan kama jamanga nari hankanga na tauna nyimeka be subakani ya tokono kene kengureni ikunga na himbe soro kenya moyni de i holo alli ri qalila taronde wodde ben sera anga ndari ho ko ni ine ga man kalle ke konara na surunda da antar na yongulandi be igama himbe ko yimi aga ndare aga ndako aga bakani ya tokono ani ya shawarni igama kalle ke surunda ma antanya na awodo ke place yayi anda kata musa yi ngke kinagai awo kapakuna sunun konti loana hana bakana lagare bismillah musa fir'auna ti ati musa indi qala man qaluwa ido ya gamugere wat kebe iri qalne to wa korte dano iti ya musa am bolon serindi ando konga ma okunya aywa yemmi hana bega wasirni musa ti dangani angum bolona ga qallen seri aha kinga ndanya tungo bangene hane nyami ngo baka no hane mirambe iga serindi ikkacundi dokonunga ayunan nas ila serun yaaqun korotode ila serun kanunde bas tashir nyani anga walli mogobe de yaaqi nyagawe mogobe de kempe wa sihr an yagawe mogobe haqiqan di kempe kebiranga at-tashiru ana yaaqi ngari gana lal uqul allati saharu ayunan nas ina nyaare nya korotono ina here nyuwanya na angi nyaare mu kenya walli nga haqiqan di akinyi me watu kehe hakaran denga to kana di kehe saharu ayunan nas
ana yaga nyari gana kempalle sondomendo hakare ngato kedi tongi ngenda mo goto de himbe gande nga kei mi min yagen koni yage wai ko yuga ko bana nya mi haqiqan tada ko jaman ka hana ikanu man sabuda Allah gara koni mo gobe anyi yagala ti kacci kunya sama kanye yo ko bana tere e serengo kanna samamba ne terendenga kille makni awa ke kacci gabe ke doko gabe yillante serun yaga ngure tikeni kaninga ato ni samakinga kiya sawuni korotem babundi Allah gara ko ni mo be sir azim iro hoy qoredi haqiqan de honne yani banga da kaccu ku wari kacci barakatu nyeni gumadu kunu gumad darunye igillenni ira gumanu kuro ira kaccu ku dari ti tenyu goyayi kente annake hamunde ira kente yugoro awa gumanu ku kan no mbuguni na kente yugoradi awa kente anga ndaro honga na wara kiyenga kiyen tawyenga nda batel laybane anga walli hongo yille ne kebirenga iwo mbele kene mi qoron kama awnyana awangallana nyagala ti samake ngeni beda kacuku dabariya koy samake armare min hon dabar no koy samake on banan dabar ni on samake ngeni an katien dabar ni on samake ngeni an guman segunu solle na nya koy samake ida kacuku dabar koy samake na tenyi warai kiyenga na taga kama parce que aya ngorna koni ida menyi wulu ham pakati wulu han kiyenga na taga kama bani o kaciko yilele aga dabar ndenya koy samake parce que akida ti Musa akorote keni dokonye kendi ila dokonu bu dabari niro kacukuro medi ke mogodi kacukunda yille mogo yugodi awnyana serun nyagala doko ke mi ya yille kitana ya samakenga ida ke hira dabari inma hila iga munye kore ngeni munye ken no gondaro enda tangilo ye asu kilobane kebirenga askandariya misra de kore hilani ngeni lengi ke kotanga ayani hankan kapitalinga ba anya nonyi bira kore di Musa gari iguddo ko ke wara anya sama ke be agilo mai annona ngukine mahangem palle kebirenga arira kemuni lakeni me bane tansege sogonye anya aw kacun tonni aw gumanun tonni bane magawa sunya mana ni jonko yi jaman kai jama be gari haindenga be sukkanu ila me furonki anya sabu ya jaman di hainda nu ngara me furonki tampilli aru winu karaga sere to abatendi Musa kati gumanga anyi mogonde kuma ganyi mogobe kinya sawuni igara kengari iratu kin Allah binye ke itu koma ile magui kinya ni iga sujudi Allah subhanahu wa ta'ala da itu Musa gara himbe nya korotenga nei aywa kebe tunguni de anyi katta qallu khubunu dina na ko yinga lanuma nan to qalle ken kacce nyei ado guma iga nyigara famu mobe ti samake nyeni kebirenga samake gindai o qal ginde korotenga ni anyi kenya bangandini nka na suko manten toni bakano na nya kuma ga manyino na nya gumanga khari mo gondi kibran kin Allah binye ke to kuma ile man pide iqallu ko likinne hede gabe nyani de parce ko ni kamu sikkin nyugome ken tinga ndanyani kamu sikkin nyugome likke kin gabe ni de igumanundi kacu Allah la ni asunya ko yiga mayno بسم الله adi fir'auna sirulli ti koroteya koroten bimba bunde a korenya ni de kamu sikin nyugo metti nganda tanyere do soro hilli awaken karamo kun to akun ko honde me hinne hede ila bira kore mpaga ikribi karabanunga
bismillah adi oku farinagu kata nabillahi musa kuwani o harinagunga odi musa sirindi ando konga ada siri agara siri an kusagara musa dokonye ahonsu tonni iga kengaran kutunu bane amaya hillo dome de ay nanya bane kinyan kontonta dina na sunya dome ya ara hingo le garne himbe ara hotu kenye aganya ngena hillo siko na do ngitin ay tananya bane ke sabra ala tu bane bismillah adi tum paiga sabati hon subono fir'auna di kuras danun ganya igani kengullini ida fir'auna sirun qalibu yiren kai fir'auna di sirun paiga sage baka brandi illo gonte in hamma kitade hunal ke tanji kero halle gesinen nogoni imam meni birawo birai masununga diga fir'auna karaya iman meni ya maga koya fir'auna di siruni aken suka humante fir'auna madunga de aworni taha sorandi musa yimme kanu koyi faqulna la takhaf innaka antal ala ido himbe gari be su kanu de al musa yimme kanu ngodi musa ma kanu de anyari kallange ma kanu alla gotin himbe qoreni ken qoreni de waja'u bi sihrin azim bismillah anti aganya kundu kuroten karamono benu gari musa ni yen kanema awa golle nga boni kitendi iga sagai kehiti aywa kuroten to ago ken hitanai isurai ka humante ridu siri sujudanu ganiya alla dangani iti amanna ugu tongonni ti taga honun kamanga parce musa ti alla da digampana ngeni harenye nangiri taga honun kamanga kebire kyan to tarundi kebire nga ati kamani ko ya inda masalan konni ati kamani taga honun kamanya de bo ke garo tarondi da jamanan sukinya bo fir'auna ti kyani taga honun kamanga kebire nga ti anari keme wa kinya sawuni fir'auna ado harun yi kem bono ni serum maka taga honun kamani fir'auna yi mai wuti ai musa do haruna gawdo himbe kendo fir'auna gawdo himbe tabana kinya sawuni igati tongondi tifti itaga honun kamanga ke digame ke darin dengo serum pakarenga iwa wala ngala on do fir'auna de on do kinga baskati ana rabbukum ala on tadai rabbi musa awdo musa kamanye ado harun taga honun kama be gani kinga oro kinyi amma misran kondo fir'auna ma himbe gan taga honun kama on taro kinga bismillah ke ganya fir'auna ti ke bidenga an kun tongondi ti awanna gamni musa yi honkane nge fir'auna ga dungene aga dangani ke bidenga aga dange golle ken here nyi aga da here nkutu deben nogonni awa munda na debe dungo mbugundi awa debenni wajibi ta'lamun ngorn himbe kita ngorn himbe nyaga aga warnatu fir'aun abureni da abune mo gontude nan to ngi la garenga nan garenga to ngwa aro kinga mo gosri aqson tempay aqenun tempay nka alla gara kubinya alla gara himbe nya kuda woni gara al jazbul ilahi ni futu baka kutayendo kahira ondo bonen kampandi kene ya to al jazb nan kusa gari tanga nan diga ngara mamma kama korendi sur place
alla dun kununga o sine gabe nyana na to ma gunne be kutude nan kusagara an futu nan bugu bonen kambani na langara ke makama koredi kuda kenya kita ay kamane kenya ho bure tira jukum bonondi ike mai balla ikani wara gollinga ni anga wasagane kati gai aywa hankama hinya ke mo yadi ona me shawari tahana himbe ga ma gara fa ma kana kida an kunyina tu kenta tu nan kusa jamandi na ken to gono nan kusa ti tangundungada ke birenga ke famunde ni goyi aga suka ho kanin ni ke to onda me go sere di aga gemadia awa munna na misra jamane mutu ke birenga awa ko ni aya banendi musa yani akrama qorenga allamakum sihr aga gemadia ara hokinan kunga himbe garwa su yara kan dogi mema kebrenga hanka munde yana galeke kemba la yin shawarni ngana ya mo biya ko bakasira ayagara tunyilla na nya garenga na hakran tom pakarum bonondi tidan ke batran kanne fir'auna aroke mo gosri bismillah minga kutukutunni aga kitunga mingara aga tanun kutukutu ni kutura kunyana mesori agati himbe ga warna ga kitaga watunu ada yugo koni kembalangan ando serunga na muhajatunya anga na qosi anga na kallenya hankanga hakaran do ngambe kun nga haygara ken sukumen sutu ima sage katinga ni shawari yo qosa gari sagonya ko kendi kinga ko ni tige mundenya nadi bismillah atikem palle min gara aga sidi aga susuzu iti fir'auna dangani okuni yillanu ka to kamango karahalle ken torando kamakoy ando kari karamo di o ganda karana alla dungande ngumo abana nyime kallen so aban wa man lam yamut bis-sayf mata bighayriha ta'addat al-asbab wal maut wahid sugan tikunu amma karatika hanga anna karata tanai karamo ko nyanjatene kempalle kallen so amana bismillah ita dangane fir'auna wo himbe konanda anta hobbi me bugunde nyana o kudi maganta ku yani o ga tongonni to kama ayanunga birambe ayani ngaroya ke bana diminandi o ga kusaga sagu alla ina to makin kanda kenya malu nganda ba ke birenga alla banina o harum parina o ke ngoto de menen takendi de tinga mini komendi no kube ma ka hirin shawari kenga de yani alla ko mulla danga liganindi bismillah ediyaw kama aga to himbe nyana wata wanyana wan nyaga na anna sabar ya guji o kamma anno fatinni hala kaunina o gon islamin an ganda wato wanya andanya na o sabar ni o magayille anno karina to o islama o gedi o magayille wan nyaga na anna kinyoda kini duwa sire yangan katenga wankane sire kallinga wankane na alla nyaga nam magari bugin islama kun kamma kalle ke kane indin toro igandin katu indin yangan kata on ke duwa nyana an ko kallatan islama kun bismillah jamawru intenti ngilli fir'auna serunga ango dugine musa toko adi seru imbonondindi jamanendi e ko man soxide itampiti allah intak man sago dabari aywa ango dugene kenyana
basa kuka tongondi hugga be ka tongondi misran kondi honuti ari kari kuma gara ko ne mo be idwa o ke gon koyni honuti ay amakati kalle kari basa ara ko musa da madangi bo nanti an kinda an suru min qalebunda dum antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun an kendo harun ado himbenda to kidagai kungena qalebunda dum kun gari dalle nga kyan bismillah musa wa kamana ngento ada mborinu anta kamana ga batu ken wo sorno kamo ona hayna to no kamo fir'auna jamani limmin su rabbori limme dabari na kina suya yo ko sanem mo gomme annara ngijiminga annara magnetenga bati an kaman nikiyai an gendo ke su kaman gore ni ngeyme musa ti madugi ado harun ari batano iti maga sigi ken kolokolo de yok mana jamane mbono de bismillah fir'auna ti qari moga karindi aywa ire nyugunga moga ngarindindi ire nyagarunga oku nakindanunga o wi kamundi de kibira anya kemo de ida karnde njo pakari ina igantaro ninge kallendi kibira o ani kamundi o ani nakindadu sen woda mo biga sugalo ro wanya ban sayala ga sare lenyu ngani wa kursini yare ngani wa tokon orna nya kare ande inna fawqahum qahirun allagati huwa alqahiru fawqa ibadihi wati fawqiyatu makanatin la makan لك سوامبانا إنا فوقهم قاهرون فرعون تاون دينيا وبيزو قننغا موا أورياني أوحان كان يكاموندي أكو يلي بني سايلا دي نان كوبي إدي مغوبي غندال لغودا أكام باني ألي مغانا ساري يغو غني جمانيكي أوا كرسيني يغاري غني أوا تقونا bayan Allah o kamunya di atawran wono ye na ayanu nyugonun kini huwa alqahiru fawqa ibadihi kinna yugo ya paske tati o kamunya di dalle nyengende anta sorno dalle kineda ay kinta sorno dalle kineda fir'auna haygati sirunda inna fawqahum qahirun hari tundendo qawye ngatu ti fir'auna koni tawundenda besu kamundi o anta besu yongolan kamau anta besu kompen kamau anta misra njamanen kamundi o awrena nakiyengi kama ngati himbe kengo nyani di awren kini ke sawra sunna dun konu aqida alla gati wal qahiru fawqa ibadihi awren fawqiyatu makanatin la makanin bismillah di musa ti isrun dangani atike birenga qaraga du de mamundu ti allah taala awan sabari toran kamma qaratu munyenga allah ya honi yarisuha aw yemminya na munyen qiyamudu agara kanu kenda ikomunni allunga dalenki misra munye ana kini fir'auna yayi adi bonesu da kasabari de kasabari kama wakilen kamade allunga allah dalenki ina munyen kini misra ina misra munyen kini koy fir'auna kinya allunga da wal aqiba ga hilla garuti kante ana allah kannanu nyina de antarni to kundu koni kongo kullendi allah garni ko kalle allah kannanu kinde ka kanu allah agan sabari awla garna kalle duna kuye allah ma kem piti harbane ka allah garni ko kalle allah kannanu bismillah
qalu iti musa dangani ida okutoro kon kane tatina anga wurno iti kurusinde ke kai parce am piga ko iti wangi mete mani kurusinde email lagari me jiragini na sine wara na sine wutu mankinga wasare digame de hundi alli qoro fir'auna yimme kara tanji ke sinanga kara wa min ba'di ma ihairno toro qari hom balle angaroi alli halle qari himbe gana tokkidam bale to gelle mun kursini atoranga bosade qala musa de dangani awo sinan kun kamanga ana halakin dia konne fir'auna awo sina nan kunya so gadenga misra munyenni ana hayni mogombe akana go kengollini asa ayo akoni agar himbe go tungeni nka asemu alla de ana fir'auna halaki a konne ke nan ku ngara jamane ke kanan ka gondi antara kana hay anda kale kinanga nan bayna de aganda surondi العاقبة للمتقين أغنى بنوني مغا العاقبة للمتقين أسيقون وادا هذا الله يسولنكي سريبي غوتي نغان قرسني نا كيرا كنا واغنا كي غاندو كمون نغام غوسر أمو كي موري مغبور أسيقون الله أنا نيلا كما غانا غانا هاي لو كي دغامي دي أنا غانا هاي دي كان يقول لك إيه مني بسم الله أو قل موسى عينونا ودا فرعون دونغون لغا تكانكورونغا ودي رغاتي نغسيينغا يترمونا أو سيني يكون يذكرون إن واجي إن أنتم موسى بيا كيبي هوسرين غنداري كيغاني كيتاينغا أرسروي مو فرعون سرنتي لنا هذه أقول كين قبا انت تنابرك الله دي أقول كين قبا ngam masiban di kita kankoro li kawo li balaw li ina noni gangaru ti nabillahi musa adi yum mumbenu iga tungundi kabay ke musa fi kini kay saw gilla gari jamani ke khairi makti aganda lumo okudo ken qaba anda bono kini musa tere mburtauni bismillah naam tungni أنما أغنون برنا أو الله تعالى نندي يعني الله مغا موسى هي لكن أكثرهم قصرهم فوقهم لا يعلمون كنت كتو أما ولي فرعون دون كنت آخر لا حرا وسرهم واللينكي لينكي أو سرهم موسى انتو أي تيجي نقولان قطين يعني تاهندني يا سبحان الله فرعون دون كنا كوني وجن من مسيني هل أن كنا كن كوني موسى إن بيد دعامي هون ده يعني ديزموا موسى أن ترازموا الله فارين هنعا هون ده موسى نهلندينga هون ده إيسا نسكندينga هون ده الله فارين هنعا إيسا نهلندينga موسى نسكندينga تكهون سوق كمانده kutande mo himbe troisième magondo ade je magonna anna tiken kamane tiken terrain sire ken ngolan sire anne ngonti khallaqi kalimullah ken ko na bani ada na kitabin sukine dobe ken ya bani ada darya be go musa da manaqiba be ga wada allah faran palle ana koda ko ni mo ko nyugo allah farano isa hale ana koda himbe ganya musa da allah ganda ke me yanda an tarik kabi an khairi suya an ta kontuna muradu su musa mundi ta amma ga bangi dunari gilla ga masare aw gilla wala ngin ta ko himbe ganya wurna e kenyi mana as awutu gilla sara soba na qorondi kara tanjige sine ke me ngula lengo a diga nalli sino tammi qariri kati me tanji ke sine
hon su to ka len ora karasisa nanti isage no ri qilibu no oti makati me no ko mi gari qilibu keme yo ngale ngewo toranga benda gemalle mago nka arasu halle wari musa makarati mune bane kahirun nanti ayungulan tali islami ngana ken koni ken takba bismillah ati iti musa dangani di awa mogo an gandari oya tiken boya ti aya o ayaya kudanno koroto tiken boyi o ku ken kammanya andangani bi mu'minina ti tungundanu de anyimi kan diga mingata mahama tatina bi mogo wakati o wakati dingira o dingira an gandari ti hohoyi an gingati aya nyeni o ku magan kamana o koroto taya ke sawura unta sakampo hoy خلاص aw ke modi alla ko musurun qonnu inda alla ko musurun ge mallemawo alla na de mati mu'izanunga wal makaramanunga itinmani isutina ken korotin suna kenya kon kini alla la da qasenga ittaga honundi annabi nyimu kifaru alla gandi de mati mu'izanga alla wolinu alla sirisru alla gandi de mati karamanga kyane su diga minga anga na ho nya ke sunu korote ke su koma ile mago ke ho ti tumi ay i togon tabana i men tabana anu nyum do kifarun qalle ken togon ni sere kanya hi al mu'jiza alla ko musrun qalle ken togon karam alla di darotay kuntana qalle kenya togon as-sihr inta bana i togon ma bana mo bede inta bana ken modi ko ku saunten ta alla hinga kebirenga kuna hon su jatene adamare mun qalle anga masaw allai anta saka haruma anga masaw alla haruma anta saka kum daruma allai kum darno bil karamat ayukum darno an binyimo bil mu'jizat kunta naqalle kiya to as-sihr anna gollen kamani ya hayni gollen ga senti baka himbe kitendi kebirenga ango gollen to on konni kini atu mo depenga kona kenya hare nyini animi nyimi nyini ken to konni tem ojiza anda kaba ko nyugo mu anya ko mo ko nanya ayo alla batana ko re nyugo nya ken to konni ti karama ko nanya antare sallini ken to konni ti seher atu mo himbe gan tinta kenike bismillah adi awgilli musa negamni am o gizanunga oti kawa polori ndagi ture mun nagas kem palle jinga ben kahanari jilli nangabo ma worno debendi a worno kanundi a worno kompundi bismillah ora jiga bun ora ken ngarakatiya kata awaya ke jigabe aw gilla ka bakonga dibenya ni misrai kanun bi gante nyawme qobotin ko ado sailanko a jingorno gunnendi tenum bi gante ngome jingorno ku munyendi maga wa tunyindi na sohonum palaki aworno kandi na lo fir'auna qabla dungonun kara musa qabla dungonun kara jiken tarno ango noko jingorni magara la kende kunu anta kunde aw nyana kundunga an sakunde aw kundunga an ngana girnan sigi aw kundunga akona wonde gunu koni ken ko mangeni de an jindi daiman an ga sigi no ruba ne aw sigi ne malake so hon subono ko ibane
iti musa allah ñagoɗa anda ke digandi o sodugene ari do konto pabane jinsu kaba bismillahi kinga dangi kaso bani me illagahiya jinga taxu kampalle nga gunnendi daren senu sokken senu sohonu suro aga kawa ti jokura sima kini masiba ñawo ja xeri ñenewo musa mahari bane ña allah ra bure liti bure ni hoyi allah ra jarabati dullenga anta haka awa yigana awa xurnu kaso bane ke hoga ña honnenunte ho siri harampare gunnendi ara suyiga bakano ila roka sakata allah kata musa an kama ñagoɗa anda ke digande wo dugene a bugoni do ko ñomira kata nokube buren su digaro nonga na nongara ida misla kampalen su wara i togo kasobane lagahiyandi wal qummala wada qummalin qiya qummalun ni agen ne mo ke buri adiga kundu ay gana qurnu ngosri ake dulle ngana kan daiman andaka agen ago ngene ko male ko lema na bane ga mana haka me ana quludi bata kummala dunye na kummalinga nga ke musa kalle kenya komi hetenya bure ngara honde be to de akenda ken su yiga bakan aw balle yitenga na jin su subakari magara kari hono wono bure nda kunyi gana ara su yiga bakan ko ibane inuru sami ikin musa yi allah nyaga o dangani an anda allah nyaga anda dangi o so to ngoni ara allah nyaga sudika bismillah kem balle ori aw hantangi ngara katiya hanta kaba konte i worni kandi musa sirun kanu intak ngine kenga bani selangon kanu na kanun paga nan tiren kam haga na yimbe an na yimbe ko mutango sorondini i worna na i tidu sirade mi gara kari ambara mango yimbe kam mai wi du sirnari mi gara ambara man paga an ni gande na haga tep hantangi an na sautango kenkene an na gri mi ganda hantango kan kam kan balle Allah ta gilli wo jurnan kam alawi nan no kunsu haga hantangi no kunsu an na tango sene aw jalin dorna la kendi akata kuma ke yakuya kanun wo medi tenu wo medi ikin musa ya kare ite musa aywa allah nya goda an na allah nya kenda dangi aywa wo dugene de allah na musa na allah nya ga hantangi ndiga bismillah allah garu kenni horenga ora horenga wariya hore da jinyi la horenga bani israel anta kun kutana de me qobutin jinsu i gidensu i lambensu i jiginen jinsu i gotine o jiyoji golile ma won bani allah la ni yenda awena horenga a koto nan koto i wota qobutin ga yaren wotini musa serenda kebirenga ahay mo gobe sa jilla la kendi na yilli la kendi kusabra marnya hore anari ra ken nara ken bane hina hore alu ken nakam ba mo suntai fira amalu mo firauna yimi adaku nandaku atoko maniya awa gidundo homo mondo be gawno angandi kambu anakum bosi ndakun kambu anaken jintoni na makendi tawota anda susuna kambu ajingana bugu bane ti wato ni awina hore ngara kandi walla da kanya na wato kwe kata kwe ila kana ko musa da man kan ngirindi musa alla nya goda anda ke dangindoyi o to ngoni tanga bismillah ati kuni ayanu segiya isu walangalantenni yani imaro medi de himbe nda joppe kwe andi kinyi kempanga ira hon sunya manyime ina koni musa ganda allah nyaga awo digana kaso bane dangi halle mufassalatin
ikungo sagene kari nan bono na nyango dina hananga hotana worni kari kengo koynyani kanundi wo honsunyana worni kata Musa ya kadi Musa Allah ya gana aw nyemene aw qasubane nogondi ken nogondi kari wo nyango dina hananga mufassalat imaro medi bismillah fastakbaru iridu qoronni baka tungunga ati fir'auna serunya inya seru ya mujrimina inya junubu yamunga de kala anya kemo di ati birambe ay wayangan kate ngandanya ikamma ko konunto kusegidi himbe ndanya iwotinya ya Musa an kamanyaga odangani anyaga ti honga agara kella hidun kinanga ti wallahi anyaga tanna yanga ngata ingirindi bako kuya moga tungonni ti anga moga dan seru ngara kapanga andindika tasu ine kya konni an kamallahi dube ga wanda naka nanti oganda tungondi do yanga ngata ingirindi ni anyaga tikella hiduya anda girndi o tungondi ni o an serun kinanga ewa Allah tamboni yade itambonta Allah yade falamma adibirambe onda yangan kate ngirndi ti Musa duwaunga baki maga nga o kamana wakati yuwa dumine ikunyammu iwoknyene kingaw anna ko sagarini wala hidun wurjana yani al email la hidun yoni Allah khallembe Allah tiya aganda tongondi nga girindi lakini Allah la hidun me ko ngoti Musa da tana girindi o tongondi anda wari aganda Allah ti dangani aganda tongondi o yenga kate girindi me gungo tin Musa da anda girindi o tongondi asu kenya ko ke Allah re diga ti i me diga kanne aganda girindi inta tongondi tabane ta hillo tanu sikki tanu nagati tanu karagi kedi ucine de kaso tasu do menaga aso nyana koy angana kinga da oranya kasu tummi ado bitonyeri hemu jen ngonyani awalla hidum kinni kendanya o kenyana kemu nyana kan tanya be allati qatungundi ngagirni ni dogungo dina Musa da anda girni o tongondi yahudiya serebure بسم الله فانتقمنا التي إلى أجل هم بالغوه يغرم قطعوه دي وقت يغو الله مغا كين ينيري ني دوكونا كين يدو كي كوني مني كتانا مغا مرسيتي الله نوغا وما دي أي تنوغا ندي من كيغا مانيا أي الله نوغي simme ila ajalin hum balighu Allah ko monin togono kebre wati wana maga kenga ndaki na tori madingi awili gana kem pakati kebre maga si kem pakati ngede aw ko na munyanda wakati bede kem pa antu bum pakati ke tam ke dugunde aw ko tanan suda Allah ntakusa gara komelli gata kute bane ay ila ajalin hum balighu wati ni gwa ma kenda kinya kon na to amadu ngali gana de kibra komen kana Allah kundo an simmine kunda nga iblis wa marasana nan nigi nan na tandi na sabunya Allah go tambe kinanga de awa ko ina ngana dik kimu chen no na di tumuhe tumun binu ni kuwa kende tumun kibra kemanya Allah la danyani aw watin kinanga hina بسم الله فانتقمنا أتوقع لغري بمن بغنني فرعون سرني قول لغري تنيني جندي وانغمني أتنا سابن يكون كذبوا إقارن قدو توقع آيانون كبسوا قومن دنگا إيا نوافلين منغنطويا بكا مغا إما تغسي
oda aywa serun kinni serun benu iganya kullahu ya mundu ni ngani banu israila ora kunya na qiye mutu mane qiye munyen kimbakan qiye nyani ada munyen kenkenan qiye nyani munyen be otunga ngara khairi ngawonni awake munyedi tiyitenga ado jinga ya rasulullah an kaman digan kanne ntimme awake ngani digan kan sirenga israila de mun kama ti honga sabaru igara ken sabari oda hon sukarana halaki fir'auna nunganya yasnahu igo ken wollini adi siru gilli tagayu ado kentana ado oda hom palagi iganya igo ke ngurugini wallahi dun timmandi de o kuti nuridu an namunna ala alladhina sudhafu fil ard aw rikane aganda fir'aun nun ko ni hankan ko ni senko na kullahu yanko ni konto yanko aw ne basun dare nga himbe galli o kuda ko munda kullahu to be hay on suro kuda ni nya kanan ko nga ninya hungumunga aworni ken kon gane ayagala kenya ko ori nyana qiye mutu ro la hidun timman o gato himbi yana ku manyan ta qoru ku yadan ta qoru ku kananga qoru ori ya logo ni la hundi na ku logo ta qoru wari kamundi oranya munya barkante naam honuti misra munye ado shami munye pilli ka mondeni mi masharik al ard kenni shami munye magharibaha kenni aw misra munye wonde ay awro shami munye misra munye akabar kan deni mini asabu ya nili ngono hangite nyugwani afriki hangite qore nyugwani nili nga comme fleuve Niger comme fleuve Congo qashami munye akana barkan deni abarkan dawo hadise ngabelli tay aranda kambe albi nyimen do kifare himbe ga kino himbe qabrunga wono anda duna no kusu anda kan be kembani ikungo no ko no hembar kan den anda kan be wati ni wodangi an obakan karangura debe anta slanda wutu no kunsu yiga homono no kunsu min homono anga la yigeneta ango kilengala yo kenga wani menita antrente anta ski anta bipi anta ho bakantanga ango terne dron yitire mo ngo yere na di maka hagu ango bakango kilingo sunanga yanda mate anta ski anta bipi anta surungu anta jigil bismillah adi ogoda hangen dangi be israila re munga kin dangi mo gonun worni kane idangi hale hangenga nambu misra ngundi keda i worni kata shamia irido sina bangenga ati hay ga dangi awa seruya iwo lazimini borinu nyugo kamma kinni yimena hoyi wa batun urondo kiye wa yimendi iwo turu na yimendi e bana salam konti musa anna borinya o kadangani koy mogombe i borinu ga gawi ma musa ti dangani an kun koni aganya serui aganta neman tude aho nema aganta neman tude e an kunda kinni ma kore kita sisa aga su ya bosonte agani mo go ya watu fir'auna halaki an kun ndo mena ngani sisa tankama alla be gara kinya ganta gen ku fana kana borin biya konni borin ngane sire kisni ne fir'auna sira baka bori di imbera borin gini jamanin suya asuka ngema adambe suwayi me maka
an kunnati bori khari tajhalun qaumun tajhalun jankan ko samma neman ku famo bismillah